Salwana sikhona. Njani lapho kuvela khona? Lapha ngibeka khona ku-right. Ukushisa kuphi? Hey, ngiyashisa. Uqhuba njani umsebenzi ngapha bantu labantwana? Ukuthenga siwasivuka laba abantwana. Akuncedo. Akulaplani. Singawenza le. Hayi lapha ke hlangana lo Sikhosana T. Ngike ngakhuluma lani efonini. Sengivumile ukuphatha ngahle ukuthi lize ngapha. So iphephe awakwazi khona. Selize lafika. Lakhuluma lana. Siyajabula. Unjani yena umntwana lo labekhuluma ngaye kambe kusafundeka uhamba njani? Umntwana yena ke lokhe njalo. Umntwana lokhe enjani? Hayi kufundeka akusekho kuhle sini. Kanje lathi lizombani elo mntwana? Secret ngiwani. Ole nyanga Secret. 15 years. Kahle uhlala lo bantwana. Masizama ukuthola ukuphemu ngathi uhlala loyise lolini labanawa. Hlala loyise lona labanawa. Ende lapha lina ngokukhangela kwenu libona ngani sexually abused. Ngokubona kwenu. Indlela ayenza ngayo. Yatshengisa ukuthi there is something ngoba thina besisithi mhlawumbe sethombile sokulabafana. Sike sazazi ukuthi sembize lapha sikhululeke naye. Hey manje masikhulumisana naye la izinto umntwana azikhulumayo. Uqalisa sibule ngathi etshengisa khona ukwesaba khona. Ngoba lathi ngene master singababalisi vele. Siyakwanisa umntwana ukuthi simncenye azakwazi ukuthi ahlambeke avuleke kakhulu sesifundeni. Kodwa yena kehlula. Likhona nje igama ke walikhuluma uSecret. Elingekho lihle. Uthi yena ulokuthi mayelele ezikhuphe eloyise. Bengilobani Emacansini. ukuthi kambela kuyinto enjani manje Ulokuzikhuphe loyise. So manje ababalisi siyabona ukuthi inkulu indaba le. But from into elikhulumayo le ngiyakhanya umntwana lo is seriously abused. Engane ungaba ngubaba njengokusho Ngoba kwakhe kwaseqaleni besima sikhuluma la ungavele umbuze ngoyise uthondisa inyembezi. Hayi kodwa Uyakhala kodwa ungakhuluma la ngomama uyabeka yethu kodwa ungakhuluma ngobaba uyayethuka sewisiphika njalo nje. Mina ngiyakubonga for such observations ebantwaneni besikole ukuthi lize liku-notice into enjalo. But libona ngani ukuthi lesikhathi esinganani into leyisenzakala? Hayi into le ngathiwe ngasilesikhathi Sileskhathi silesikhathi sibili ngoba nginanzelela umntwana lo la sesifundweni zakhe ebeyenza kahle kakhulu umsebenzi oncomekayo sibili. Umsebenzi oncomekayo kodwa kathesi uyehlile. hayi kumelana khona vele ayiseyi ngoba ngasikhuluma uSecret sikhuluma one of the students esimthembile kodwa hayi abamasayikileyo. Ukubona kwami mina ngingazi ukuthi ngizabona nje bengicabanga ukuthi kusasa nxa kusenzeka uyebona lapho uSecret khona anti kanje kama uSecret siyebona lapho uhlala khona uSecret. Hayi kwesinye isikhathi kuyancedisa khona kuyena ukuthi nxa sifika ku-environment you can take ukuthi umntwana kuyena okwenzakalayo ngayo. You can easily tell. So kusasa ngicabanga ukuthi kuhambe khona ngazi ukuthi lina likubona njani sokumele ukuthi kube fast okwento lokho wenza ukuthi umntwana ulokhe esehle Thina sila progress. Thina sikhululekile asizakala. Ngiyakubonga but unfortunately akuzukubuya mina sokuzabuya uSis Jane.
uyozojoyina i-team izahamba khona ngayo ukuyabona lapho okulo secret khona, then ama-steps sethathwa from there. Thank you so much. Siyabonga usivakashile. Hayi la ngibongela kakhulu ngiyabonga indaba engaka. Hayi ngiyabonga. Hayi siyajabula. Selizahamba kahle. Hayi ngiyabonga. Hayi ngifane kahle kakhulu. Ngiyabonga. Secret kukhona lapha nje lapho selifikile vele kuseduze sokuseduze lihanti liyathatha indlela nale bese lisithi le liyathuthela khona vele kodwa ke bebelisefuna ukuyenzani khona ngani ngcene lingathi liyabona hayi siyabona bakhona kunjani kodwa kuyafikeka khona ngani hey hayi ngale vele ubaba wangikhona lo mama wakhona akunakuzwana phakathi le ndaba le abayibangayo angithi kunenkulumo khona ngani hawu yaliwa ingabangcoza vele abantwana khanya asibo bakaba balo angithi abantwana angithi asibo bakaba balo unkiwani ubaba ka secret nalowo kunjalo nje ubaba ka secret lawo khanya kukhona ungani ungasingunde okwenza emntwaneni kodwa ekhaya khona ngalo ngathi khona ngale karesi thina sesikhangele kodwa bese besithi hey obani thina sesikhala indaba leziyana zakulwana kodwa lo mama lo laye kakhona hayi kodwa wena umama umntwana kungwesibile kubona ku right ukubheke singelihlo lengqondo sibile nongumzali ubona ku right ukuthi uzazala lo muntu abantwana laba bebenje uhlala la ekhaya uqeda lapho wena indaba lenzima ngihluleka ukuthi ngitsho aqeda uselana ekhaya bakhona bonke khona lapha bona bakhona bakhona la khona ifamily ngale ngaba khona kuloko uthanda ukugamugamula kumbe ebese ngadini kwesinye isikhathi ngazi bese ungamthola sasicela ukubuza kahle indaba lapha ekhaya lithi kuhamba njani kanti ngithi kuyaliwa mntwana ufelizo nozika yikho ke ukuthi mankoso zami kokutsho hayi vela kanzami ngitsho njalo mniqobo ngoba isole mina nathi ngiyazi phela sibilo olukhulu kakhulu la abafana bethela kita angithi mina vela ngilokukhuluma nabafana laba ngapha abathanda ichebechebe bekhuluma ukuthi bambona uyise ephuma nomntwana lana esihlahleni hey hayi kunzima ayikhona hayi siyabonga kakhulu lingene khona asifuna ukungena eHiTV sibonile ukuthi lisishiye khona ngale lingayiTV ukuthi sibonile lingaqali lathi sesizatshintsha indlela nje singasadluli khona siyabhodlela le hayi sibonge khona sibongele kunzima hayi sibonge kakhulu bomama selizahamba kahle ekuhle
asazi kumbe sisendaweni eyiyo. Sithi yikho ngama-secret. ye ayikho khona lapha ngimunina Silahlekazi. Ukwaza. Singakhuluma sihleli phansi. Hayi ngenani bomama ngenani. Kuyazila phela esintwini abantu badlule bengazaye bake banatha amanzi. Hayi abantu abanje. Sengethukile phela kambe sho khona lapho kunalo umhlaba bavela ngaka. Sho hayi ngenani bomama silethekelele. Sikri. Akubele into zokuhlala mntanami. Lona lithini ilanga kodwa ukushisa. Lechisa. Lezulu alikho. Abona nalilizwa shuwa. Siza ukuthi nisithole Sijwayele. Kasiyaqaleka emphakathi. Uzohlala mntanami. Zilo lelizulu lami. Right, Ntombi. Selizanqola. Thina sihlala khona lapha selizanqola shu. Besakhulela khona, vele nathi besihlala khona. Asela amazambane ntonyaka. Hey, khona kunje isimo asivumi phela. Hayi unzima man. Alichisi bantu. Lonyaka liyakhipha inhlanzi emanzini kuphela. Hey, uyakukhulumile lokho. Kunzima. Okwalonyaka. Alonyaka kunzima Futhi nje into esizayithini sibili kuyasizophezulu. Ashu. Khathi lapha nanti ngizwe libuza lithi ngikho ngakibo kaSecret. Usenzeni umntanami shuwa? Hayi akula silethekelele nje kuphela. Hayi akulanto etheni nje asizoxoxisana. Manje ngoba banjwa kakho. Thona ngekho hawo uhlala yini ekhaya? Hey. Bazama ukuthi babambabambe nje isikhathi sisibi kangaka. Manje labantwana bayafunda phela. Hey. Engahlala phela kulanto engaphuma. Abantu kumele bahamba phandle la. Lapha singakaze sikwazi ukuchitha isikhathi mama. Thina sikhangela ngamalungelo abantwana abangamankazana. Amalungelo wabo ukuthi kanjani? Ukuthi nje baphathakale kuhle, bahlezi kuhle, abahlukumezeki manje ngobuSecret ubuzihlalele kahle. Hayi khona kulanto etheni, akulanto embi. Kodwa besicela nje ukuthi sincedisane. Mbijana ukuthi sikwazi ukuqhubha umsebenzi wethu ngendlela. Lisemsebenzi ka kungumsebenzi. Kungumsebenzi. So lapha besithe kuhamba hambeni kwethu. Singani kulodaba oluthinta imuli yenu. Udaba? Ngokuhlukuluzeka komntwana lo esifike simbuza. uSecret. So besicela lapho ukuzwisisa ukuthi lina lingabe likwazi yini ngodaba lolu ukuthi umntwana ungani lokuhlukuluzwa lapha ekhaya. Enalo wami? uSecret sibili imali sithatha lahleka. mhlawumbe awukuyalizwa kahle. Enalo uSecret wami enalo? Enalo Alokho hayi. Ngambiza la ezikhulumele khona lapha. Ngambiza la elizizwe. Uhlale kahle umntana njalo mbona ihlathi zithe. Kodwa lina sibili akulanto elingani lake libona ingane ekhaya. Hayi khona athi ngigathi zange libone khona lapha. Yena kaphathakalanga kuhle nje solo bunye. Wakhala ngesisu anjalo nini abazantwana bamantombazana. Ngitsho. Ngambe athi khona lapha ngiyena lo wademe khona lapha nina nimbonanga. Secret lo. Secret. Akubeka lapha sisi. Ngizambona ephuma khona kumazithunyela wami. Umbone? Ngoba umntwana ohlukunyezwa yena. Lo mntwana ohlukunyezwa phela umdini. Yazikhanyela. Akubeka lapha mntanami. Alright sis. Besicela phela ukuthi sisale sihlafuhlafuna ukuncane nomntwana. Nxa lingasivumela. Sizathi sesilicela ke sesiqedile. Ukukhuluma naye. Ubathi bafuna ukukhuluma nawe mntanami. Ngoba abanye umntwana uyabe ekhululeka mangabe umzali engekho eduze. Abe sekwanisa ukuthi akhulume khonokho angakutsho kodwa ke asingeke selifihlele ngemva kwalapho. Sizabe lani sizathi fahlakini.
kodwa awuready hanti ngidlule la minyaka wathi akulala lutho mhlawumbe izinto engayisiyo alright bathi bafuna ngikwazi ukuthi uyakubuza ini mbutha my child protection umbe yini baza kubuza la ukhululeke mntana amanti abakuchayi anti sisi yezwa ma uthi nike njalo ezisuka silalela mazambane ngikhali kumbe ngathola kuyizimfe ngale masimi Secret mntanami. Njengoba ubona sivela. Ngifuna ukuthi lixoxisane lo sisi la. Akulanto embi kumbe etheni. Lixoxisane nje enxe ungazuza ukusizakala lapha laphana. Sisi lokho esikhangela ezifundweni zakho indlela okumi ngayo. Khulumisana naye. Yebo Secret. yebo Unjani mntanami? ngiyaphila Lapha ngicela ukuthi ukhululeke sisi. Utsho konke okungabe kusenhlizweni yakho. Angisoze nje ngisho kumuntu ukuthi wena uhlushwa yini. Anjo. Ngikhululeke unjele konke ungachili utho anjo. yes So lapha ekhaya ngabe ulokuhlukuluzeka yini ongani awukuzwisisi kuhle kumbe kulento engani ayikuphathi kuhle. Kodwa uswele nje ukuthi ungayitsho ngapi. akukho okungahambi kahle yonke into iqondile Akula nje lapho ngani yasola khona ekuphileni kwakho khona lapha ekhaya. okwakathesa kukabi khona ngaphandle nje kwendingeko zesikole into ezinjengezesikole kuphela yikho kuphela engingakutsho kodwa akukho konke Cela ukuthi ukhululeke ungasabi lutho. Njoba lapho ubona ngihamba lo mbalisi wakho umuntu omaziyo. Lami angisomuntu ongakuhlukuluza kumbe umuntu osabekayo nje ungatsho ukhululeke nje. Nxa kukhona kungathi kuyakuhlupha sikwazi ukuthi sikuncedise. ngaphandle kwakho nonke esengutshila akukho okunye okungihlukumezayo ngoba ngifisa kuphela ukuthi ngifunde ngiqhubekele phambili so ngiyabe ngisilela ngendingeko zesikole ngaphandle kwakho nalokho akukho okunye Hayi. Ngicabanga ukuthi ungampha leliyana iphepha mangabe kukhona okunye abese bhala khonapho. Nxa kuyikuthi uyesaba ukuthi ukhululeke ukuthi ukhulume uza kunika indawo yokuthi ubhalele. Ungabhalela khona la ongabe ufuna ukuthi ukukhulume. Okunye siyakwazi ukuthi kunzima vele ukuthi ukukhiphe ngomlomo wakho. Ube ususiphendulisa njalo. Ungakhululeka Secret. Ususicelela umama. ngaphandle kwakho nalokho akukho okunye okungihlukumezayo Alright mntana. Siyabonga. Kulungile sibongile kakhulu sisi. Ungamcela umama. Hayi ubuso bakhe buyakhanya ukuthi umntwana lo kulento ayifuna ukuyikhuluma kodwa uyesaba. Uyesaba. Awuboni ukuthi thibele ungani uyesaba. Iyaphila. Uma ukhona yambona kahlambulukanga kumbe sizaqala sithi. Yakhanya sithi kulomsebenzi. Selikhuluma la. Hayi sesikhulumile saxoxisana la umntwana. Ngimulitshelile phela. Hayi uthi akulalo. Akulalutho sini. Anti bengitshela. Hayi sabe senzela nje ukuthi siqhube nje umsebenzi phela singahlali kunjalo. Hayi khona kuyazisiseka. Kodwa besilesicelo. Besicela ukuthi sizame lathi njengenhlanganiso yethu ukuthi sincedise umntwana.
Yamncedisa njani? Ezifundweni. Angithi uyafunda vele esikolo. Ukufunda yafunda kodwa sithi siliyethulela umthwalo. Umthwalo njani? Angithi abantwana mama bonke ikakhulu laba abangamankazana bayakhangelwa balamalungelo. So kukhona okunye nje sebesibona hayi lapha singancedisa lapha nalapha ya ukuze umntwana njani aphumelele kahle ezifundweni zakhe. Njengomntwana oyinkazana umkhulisa kwakhona vele kunzima. So manje ngoba mina labantwana abamantombazana abanje liyabathatha bonke? Sizabathatha kodwa kathi sisifuna lo. So like njengokuthi abantwana bethi lihamba lithatha vele abantwana lihamba lithatha vele esigabeni lesi. Vele sikhangela kakhulu abantwana abamankazana. So selithatha bangaki? Hayi bona sibili sebebaningi kodwa nje kwakhathesi besicela ukuthi sincedisane lani. Manje mina ngizwisisa nje ubaba lo baba gakho la kuba khona lapha. Kathi nathi uyabathatha ulimthatha liyabe limusa ngapi kahle kahle? Hayi uyagcinwa yithi njengenhlanganiso silakho lapha esibagcina khona bese sikwazi ukumthengela izinto zesikolo ingwalo sikwazi ukuncedisa nje njalo esezandleni nje ezirayithi. Hayi asilithathele ngokwesikhatshana nje sincane ukuthi la yakwazi ukuthi ancedise ngembijana siliphumulele lomthwalo. Khathi manje umntwana yena njengoba mina njengonina mangisithi mangafuni ke ukuthi ahambe ngoba la yena nje la yambona ukuthi uyafuna ukuhamba usisinyana wami. Ngiyaqala ngela nina. Asikho njalo ukuthi umntwana usehamba kokuphela. Uyaphenduka ukuliphungulela nje umthwalo la ayifunda. Kodwa mina ngizwisisi mina. Manje mina phela ngoba nginje la manje ngunkosikazi lapha ekhaya. So nami into enjengayena leyo akunzima ukuthi mina ngithi hayi umntana kumbe hambani laye kumbe njani anti la njengoba ngabe nje ukuthi awuyise akazi ukuthi ugamula ngapi. Hayi khona akuhluphi siyakwanisa ukuthi siphenduke. Sesizokwazi ukuthi sikhulumisane lo baba sekhona kodwa sibe simcelile okwakhathesi umntwana. Sesizaphenduka ke la sizocela ke kuhle okusemthethweni kubaba kodwa sesifike sahamba naye. Ukenzele ukuthi sibone ngalo ukuthi sifika sincedisa kanjani. Phela umntwana uncediseka lula nxa ekhona eduzane. Le ndaba le yansinda indlela lo anti wakho wena lokuthi ungaphiki ukuthi kumbe mhlawumbe nguyade ngakhuluma ngcono.
ngibone baba. Ngizaba yini mina? Kodwa njani makhelwane? Uziphilele kodwa? Ngiyaphila maNkosi. Hayi shuwa khona uyazi ngithi shuwa ukuthi uhanjelwe ngumntwana shuwa kuyatholakala makhelwane wami. Awuboni thina singazalanga. Hayi sorry siba makhelwane wami sorry. Ekunye into yakuthatha nje kugcibe yenze ngathi akawubonanga. Njani maNkosi? Hayi makhelwane wami ezinye izinto vele ziyenzeka kathi ngathi umuntu uyakuchiya kodwa abhubhe ukuthi ngeke uphinde wambona umntwana lana uzambona nje ngokuya kwesikhathi nje. Uzala yini Nkosi? Bamthatha phambi kwamehlo wami maNkosi. Phela bamthethe phambi kwamehlo akho anti bamthathele zona zokuhlukuluza. Kodwa Masombuka ngakutshela la ngundithela ngamanzi la uloneka sizwile ukuthi lona umntwana kukhona into uyiso ayemenzayo ngabe wangilalela kodwa makhelana wami ngaba kukho nje manje. MaNkosi. Cela ukuthi bongela nje ozoyikhuluma engcono engabuyisa umntanami umphumele ngaleli gate. Hawu kodwa Masombuka mina umntwana wakho kenza mbuyisa ngani kathi mina ngiyazana nalabantu abamthetheyo. Ngiyakukhoza. Ngithi mawungela nto oyilanda emzini wami la. Ezaletha umntanami. Uphume igate lami ungaphendula inkinga. Mina ngisiza wena. Uqala wangithela ngamanzi ngutshela ukuthi umntwana khona wathi mina namanga. maNkosi. Khangela into eyenzakale kathesi Masombuka. maNkosi ngiyaphinda ngithi mphumela ngegate. Kathi yena ngasizilo wakho lo ungaphi vele nxa lo mntwana wakho sebemthethe. Ngiyazala wena ngatholi lutho. Kanti maNkosi. hayi lalela maNkosi. Uzabuye kodwa umntwana lo. maNkosi. Lo muntu ngambamba ngimbulale kathesi. Mina manje sifuna ukubulala mina wena maNkosi uthenjwa. mphumela ngegate uyekini. Mphume. maNkosi phuma ngegate uhambe. Ngenzela wena njalo ngathi abantu uzabatshelani nxa ungasazanga kuwe la. Phela mina ngibatshela abantu. Hayi. Kambuyi. If